Alright, ngikubingelele-ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala ukuyona-ke le channel awenze kanje mntanasekhaya u-like ividiyo ebese-ke uyasubscribe kuyona-ke i-channel ungaphinde-ke uciphize i-notification bell ukuze uthole ama-notification uma kukhona-ke ividiyo esiyifakayo. Sikubhekela-ke nje ama-transfer rumors-ke akhona kwi-Betway Premiership, sokubhekela laphaya kwi-Kaizer Chiefs Amakhosi intatheli laphayana-ke uMickey Junior uyakuqinisekisa-ke naye ukuthi-ke umqeqeshi we-Kaizer Chiefs impela-ke bahlanganile baba ne-meeting naye-ke laphayana-ke uFaisal Salum wakhona-ke laphayana-ke eTanzania. Ngathi impela-ke ziyaqina iy'ndaba zokuthi-ke engase-ke ejoyine i-Kaizer Chiefs. Amathuba impela-ke angu-99% ukuthi-ke uFaisal Salum ayojoyina i-Kaizer Chiefs. Bese kuthi-ke omunye umdlali-ke naye oke kwavela ukuthi-ke naye ube ne-meeting noNabi Dennis Khibu. uMickey Junior-ke uyaqinisekisa ukuthi-ke lokho akuzange kwenzeke, kodwa umuntu nje uNabi ahlangane naye uFaisal Salum. Impela-ke Amakhosi kulindeleke ukuthi-ke impela amemezele njenge-new signing entsha uFaisal Salum. Indaba-ke ezinhle lezo, like ividiyo, subscribe kwi-channel. Mina nawe asihlangabezane kwividiyo elandelayo. Ngisale kahle.